Sokuluk, Moskva, Karaoka rayonu mınake. 7 rayondan gel oturuşat yigitler. Maşallah. Marat da gelen dağız. Kalız. Arayаңыздар, 87 жылғы жігіттер, барса арба, қолыңыздарды көтеріп қойсаңыздар. Мынакей бүгін Чүй районының Домары қайында 87 жылғы жігіттердің мынакей ынтымақ ойыны өтуді. Азырқы салтанатты іс-шараны ашық деп жариялаймыз. Азыр өзіміздің гимнімізбенен баштасақ мынакей. Азыр гимнді қойып қойсаңыз. Машаллах, сон. Англичанин. Сон, барак болады. Кайран 6-2 кіріп атады. 6-2 жүру? Allah kızı kep kalı? Acaba mısır bu? Osman Aliyev Narınbek Pekin bu. Çok oyunu beklemiştik bu. Altıke. Alo. Biz çaydan çıktık da. Bozuyun aslında Skameyka'da. Ana Moskva rayonunda birdi saldı. Üçtü, katırıştı, katı. 6-2 gitti, 6-2. Kayran 6-2. Komandanın yetekçisi Mehmet Aliyev Altınbek'e, Jana Şoldeli komandanın treneri Osman Aliyev. Altınbek. Rayonlarının Qancha oldu shot? betteşesi. 3-0. Azamatsın, mıhtısın. Ай, молодец!